Karong pini sigina lam thelong pen li bidan sini Kadus kelang kado e pada li ninga klong pen nei pono pini kaceng waji pini kaceng tham ponji la kala halo Karbiang long la pen Meghalaya ahoy akai kia por setami Meghalaya arat mate Meghalaya government ayazen mate hadak arat atum Karbiang long nangke pet labang so putak si pini puthot tinggi pon jadi lasi Meghalaya arat atum kupuson se Karbiang long le nangka cerai ma labang so putak kecini pamei pan portal talage ahoy aku gedo tu secini dia porsen ini pini labang so cewai asai yang long ini Blok 1 lapan blok 2 Meghalaya ahoy kedai kitu apang putu mandi di coba ponlo aprang sini li pacini ponpo lagi blok 2 ahawar long pen ni di coba ponlo longsing be alang li halo Kardom lapen ni di putar coba pon lang lagi blok 1 along li long pen blok 1 along li planido lagi isi bangke tapat lapen khanduli isi bangke ungkirni lasini Keceng ungkirmi pen ni dikacau hapon borsing ti fasil di bacini pon po alang lila borsing ti lo Kardom lapen bindro rompi alang like tapa rasor lo mate khanduli asai pasi alang like bang lo alang like lo Kardom lasilah halo border mate ahoy Karbiang long lapen Meghalaya ahoy alang litung kosonsi kisu berkaca cak nang bomma kosonsi ahoy banage pepen kaca dong dai dunang ma Meghalaya arat kupusonsi Karbiang long along lidang cerai hanjo pada kapor imal lapen Karbiang long otonomous council pen asam go pelatung labang solong lika cerai long apong hosu tame alang itu kopisi asai ni kene malang itu masih itu klar dak alam long ko pasini li alang hanjo papono kecing sini li blok 2 hawar sini pangceng pompo Blok 2 hawaralong sitami ahoy nangke pet mate Meghalaya pen ahoy nangke pet lage non head pen kali non din pen kali hakuman pen pen setelah bangsu ahoy nangke pet dalam tepu thago sil tum langga pun tangte koman tuma khasia tum mate cuma tum ahoy nangke pet hala bangsu hurisai sai po apike doklit titi lasik lasu alam tepu thag ne alam basi klardak chini phanil bori por lapen kat news kelanga aratum sami chini pon ko besam Kardom pini Kosonsi Meghalaya araratum nangke pet lapen Karbiang long government atum lapen Assam state a government atum kosonsi dak alang atum ke claim ke dam sepak lang lake klar dak pen ni nang li phanang than pondi la puhelo haladak son phlia ki sungdu son phlia ki sungge ke chengse ki sungge la helo Karbiang long nang gedudun akhasi la pen ke Karbi atum ahoy ke dotum tame labang so tum bang kengkam si Meghalaya chiyor lo polotang te hadak ke klar dak mate tha angwang mea karalong babat light along ke damason nang manlo la pen Karbiang long kengkam si nang sibung lo polotang te lapu ingtengku isilo hini alama bangke non bang phule rat chari sitame rat kachari atum bang haladak ahoy adoi ke do atum akesung akela kabang nang kamat hadun pangkri vetiti lapen alang litum amathang haladak neha warlo neha patlo puche matha thesi ang hoi long lo pulotang te kamatha krang duko ki thoma bang ne ligi puji kala helo a hoturo bangke Meghalaya sorphan lok koi nang ne ili tumang bong kidu atuma bangta akechok chedu labang molom ne li thanpo lapen phlia bang ne ligi puji bangke lagala helo ladak ahoy adoi kidu hijan labangta nilitum ko an ma ke claim ke dam labang so angthek lapen nilitum alang ha Meghalaya sor ko pipi menang ke claim nilitum kham khedun lo pulotang te administration ahin penta nilitum aphan thangnata a protection mate nangke raidun ave lapen law and order ahin pentame nilitum phan nangke raidun avedetiti la pochi la hoy ke nangke pet long pop neli ke chini de la son la hadi Karbiang long government atum seta wangpo lapen Lasso ese god bangeng hang jojo po api bangeng sam samri titi haladak development in Karbiang long per sam state pen ki pipi ko pipi sedo hadak asam hin pen ke non amat ke ason tinta sap sapa bangke Meghalaya bordara long nilitum hin vet ke prodib rong pia bangke non claim lo ke claim lo pun ligi pudamji kiru me ke la helo umja kini adimta bisa bang hadak Meghalaya hoy an claim dam lo isi atwar lo de hini atwar bangke lapu sabuda hinta hala get le petang te pusata bisa bang hadak an pilih dam lo la pen hadak yotson bear ni hala
bordar along Bethlehem bidam kok amat hadak kenon ta joy kilo lapen ke pu karbi lang pie hina hoya bangta lor cuti piknik sport alang li hala tourism in charge alang li long hut hadak ta bidam kok lo lasi non amat alang li emergency ke claim nang alang bangke long plinat lo umru kutia bangta non la haladak Flycon Festival do madimta haladak ta hadak an peace pililo lapen non alang li ke claim nang alang ke sedarahin pen ha hoy an ha dak claim nang alang ikrong bang lapu khili bang bang ha kene it patung mate mo pu dadim an pile du nang alang lapen la sarang arong den la pile nang alang nan lo matu ko lapu hinanat bangke khanduli kapan tapat lasu asai kana halapwa hinanat sitame ahoy nang ke per lapangke halapu sitame haladak kosama blok tu nat kisung mate menglo ya tum ahoy nang ke cerai lapuson thak si kachepre ka bepin lo lasi ke damtang ana ni sitame Karbiang autonomous council lapan asam state atum mate ilitum kacheto dun MLA atum sitame haladak kupipi asai deng sikedeng pon bindo aprangsi nili nitum da khanduli tapat langkeroi bangbom laso ahoy ada kakar biatum ase nalitum katnal anatu bena gahang pot aprangsi ka churo pilol ban kardom nang pilo mahum me lapen mathada me chomang atum bada Meghalaya pen age the ding atup pene asab bagalam pelotang te rong pocket thonang ne rong isi batame pene alam paduji pelotang te latum IMDC pen senglok ISP DSP yang to nang dun plang po har dak rong bang po har dak do amuni dum ban ther tekang po unan injek tekang potiti samet bunilitum asam na thupunon batak non tum councilor na thupunon nilitum yen ban bangke law and order nang toipo halatung bang po lomso nachik lang po an par tum chewang ruk apatai batai lungitumi pupu nang litum bang kusame nang tuladak lomso pore dopen pada karara tum aphanang to ning pangsam dekang tha pupo latum tha kang pilo nitum aphan ke niphanang to ke hadak lasan ta holang nam tha langnam niduti lancot ke ni kan par ke hai kemana tum bang upema claim po lazani pen kudanye bang ke law and order phanang to chot latum ke just duty an chot lake administrative tum yang se initiative and namde pelotang te law and order tung bang po alang tum yang se ahoy penceng lok lahai kadu be pakengun putang te council lo pia comes dola EMCM tum pia comes dola lasi law and order tum ke la bang ke administrative tum ko pema ke toy hala sorting an se claim chot se 1972 pen penengan 2020 tanglo nikan fikir ni tanglo apatai lo hadak border lo Meghalaya lo kedo hoy atum rat atum akar bate ratum ase ko anone kiduk kisung alam ta jitan bom mustami opinion ni antai tum सरकार पेन बते असम सरकार पेन पुनो बते काउंसिल पेन पुनो नी तुम फना सकता माने अकेरा बावे बते रात तुम फन निंगी थेलाम को के थिबाक्ता कनी अर्जुलोंग ले सेता मेघालय गवर्नमेंट तुम पुलतांते आ पुलिस मिलिट्री पेन ना चेंगलो खडक एमएससी एमएल तुम तुरपा तिति कार्बियांग मा माला बसना बदे सनावे कार्बियांग लागे आ होय डोपिक मेघालय लापेन के नागालैंड मनता कचे फोडो नागालैंड ना होय सितामे आर्मी बंसी Karbiang along lia lang itum nangki thi mata nak do bor ila pason thek panolo la sine tu la paso ka ching wai bangke pining ton kok ji kali la paso ka ching wai pen ni tu ching wai pon bom ji la pen ke Nagaland sitame hajar pra bidi same Karbiang along le koson ka chi rai nang ji ma ka chi rai long ji ma itum pithir thiblong ma la paso budak ke itum kat news pen imu so ta tonte non dia chini thi ba kala halo umkhirmi along afong la paso nang do lo Setame halatak non anta border puthak non anta radatum kemangateng chunche rada antum akar I bang halatak thana nahi polo mata outpost nahi polo same laso outpost thana ke kimi same ame thang atum asam government mata Karbiang atum kim na ko matha si frina rakti lasi alali falsi ni liar juli ko inti sa ho poitha karom niltum umkhimi lapen wanpung lapen pu karbiskap lapen
dibin mukoilum lakado kabe katsinel tum labang solama puthak kapang dak je phanil tum phanang ke hang pot alang tum phanta kachuru pilo lapen karbiang long arat kidoan arat phanta katsinel long kelang bang thi bang putum phan anta kardom pilo nilitum jirikindeng apart Meghalaya border mane part home lukok block 1 lapen block 2 and block 1 along ta part ni hisab lukok lo ta part apart lapen khirmi mate mukoilum apart kala laposi nilitum mukoilum pirthe ba ahabar apart khirmi apart anathu nilitum akisung bangke jupar nita Meghalaya pen bang adoy hoy nang pet apong nilitum kachi song nang la so puthak apong lo council of hanta melitum reputation pidam lo kaprek development of puthak melitum border along ki claim je phan phong litum council sor phan asian tong si pidam lo sita council sor bang pinyar nianta nilito phan border puthak adoy hoy puthak thir klong bang nilitum phan update la si ahok ma kalima border Ladak an ahoy binong lama kalima pinyar nian tame uwe kimia tu bangke clear alam sini neda kamang husai de laposi akisar tum bang ithanchot apot halasui kathanchot apot kalidas sinon akimi uwe kimia tum tame la soputha bangke clearly sini nani aprang hut tapar ke pilar dulu halaso pilar tame Meghalaya sor nakapi phuk lapson dolo te bonta khirmia na aparana bangke pilar tabi isiang thek bilo ritmu thlena lo adoy hoy hako hut saha so adoy hoy bangke ha long si phoroi la peno khiar jan bicho la posi hala bangke muni tum phangno dak thai posi umtang river si umtang roi si mane natural boundary bilo umtang suding dam si hakupli haparai ke Ansilo, kumparai ke, karbiang long lo. Lapen halaponata khirmi aroi suding damsi ha mukru long hadak jiria flong bolong silo hadak muking keng do hadak silo aphang hut karbiang long pen asam pen signboard ki biading ke sita hala so signboard ta bang phangno dak lo la am se ko pedam na video la dak pen sia nona bang ki 8 kilometer bang ke kilometer ner ke bang ke non Meghalaya so bang ke karbiang long nang chok lo development apu thak sita to angto na bang ke bang si claim dak no to puthot je tham thusina ingtung asap so phandi na mo phandi tum dak ington ponik sinang dihina mo fit puluta de to puthot la bang sang kung lut je tham pon thusina asap so dihina mo phanik tong আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ dihina mo fit puthot de lichang kholo lasi asam lapen Meghalaya hoy mate karbiang lo lapen Meghalaya hoy labang so puthake ke ongdung karbiara ratum karbiang long ke ongdung aratu ke chini deta hai posi pinini de la tum han moy pate ni pachini lo bang thoma bang buphan a hoy long chedai not chedai kot abang buphan se ni jopa kono ase ni puthot chewang tholo puthot besamo halada pulutante ko PPC Carbiang Autonomous Council pen ke claim nang itu lape MLA tum assembly long ko PP alam si peklang do nang itu pedang di patram asa bang so lama putha ka bang ke non ke neli nangli phan klar da kalam pen nangli thanik po hapu neli tumuhin ke hok pet lang non amat ke mane bondaria bang ke natural bondaria pot nang ke pet po bang ke chet ta unilang sa development nang ke pikang hu bang ke du piglo development karbiang long arlu development nang ke pige du piglo la pen society asang tanang ron bomlo card ka du we ke chi ping hu ta du bomlo lasi neli hin pen bang ke suleson ki yoi ke yi pu ka chini da ma bang ke athe neli ke claim tanglo 19
94 an kan pen cheng lo ha 2005 an ke neli solai lo neli tum committee si form lo UBPC United Border Peace Committee labang so United Border Peace Committee pen neli hello president khasi tum phan neli tum ala Pius Ten po phan a secretary pek lo pen Nepali tum tadak nang dudun lo labang so committee hui pen seneli tum hapu Meghalaya apanta RBYF FKGJP lapen HNYF lapen ke KSU lapen akaprek hala WOS patum hala women or kene social organization patum hala tuma phanta nili tum phasi a secretary a president phasi nili tum me ingni lo hala bangsu pendet ke bordara lama bangke awepin lo lasi non na bangta CMEM aneng keme atum lapen ke hala ili tum MLA atum yong sinang cirap dun pulutang te a hoyalam ke joy ke pen klem un pusin nili matha nili tum ta la UBPC si pereng po aba non ta do bom lang nili tum ke lapen se ching kiching wai dam bom lang lasi neli isialam ke nge je bangke non la epic sa putha disi council pen warning pinang po tu epics ke chokche lapen komat ma both side epics ke dua tuma bang aphan nang tuma phan dak long le pota ta nang pipe jada warsai ta nang pipe isi ther nang po lapen inquiry committee bang kaneli tum la UBPC pen neli tum claim po alang le tum bang nang pudu nang po lapen alang tum bang ardi nang pidu nang po neli non gi puja bang ke la bang so neli tum dak la hawar ke thom atum pen neli tum jointly claim po neli tum ke claim along ke nang cerap du nani ke la hello amria bang ke uping maslai lo Cinthong abang Prodip rong pilo lapen ke ladak amreng abang ke Rina terang pilo lapen Rupsing Tiron abang ke Socheng lo labang plia tuma bang neli tuma phan kaita neli tuma lam neli tuma ki lapen neli tum ku PPC ke klema alang litum nanglang du napo lapen la Meghalaya pen Karbiang long alam lake pini penap kali lake lam kimi kali aprang si pentadu lapen ako hut alang tuma neng kecibi ison son alam neli nang lipan pur ke munang thanta yok jedet po alang tum ga neng kecibi hello ako hut Karbia tum pen cuma ngatum rondo seta Karbia tum celak det po cuma ngatum serem rong titi aprang am seralong cinthong along taron dulo lobang soron ge dutala pu hello nok be bang trok ti pilot lo anok be men hello ukrep ubeb ukrai ukdai bura chuda latum aphan labang so si hal hai sile tum chi forward titi lapen ke neli tum UBPC form that pen Chief Minister Don Kupar Roy Phantan neli tum chingkiram lo lanona Chief Minister ke mana bang Konrad Sangma hala suhud and electricity minister lo alang li pus pho pu Karbiang long nang li et lo alis neli tum lang dun lo an ke hala dak alis long ke thek long ke Nepalia rong tawe Karbia rong tawe khasi tum rong det la sineli tum la hapua thana ta dam pua thana ta IC pan chi ponsi neli amat se garia bhara atra ka bhara ta chi neli chi piik se pus pho ta flok pan thuyok se ha parai thon nam kok lo peneli tum phan haladak explanation nang kollo development pilo nang tum deng de puneli hadak neli lam kila puelo neli ki pudun nang tuma development nang ki pia bangke lake legal det legal pena Meghalaya me se Assam sa chithor bom puneta chini seta non nang karjuji la hello nang chief minister lo nang se chini lo netum Karbiang long phan jongsi la sa me nang piji poten non to from the council tum luno re non la tum NOC number 1 long nang lang la pen hadak sarkar du pig UPDS ta sarkar lo kenel ta sarkar lo and order atum ta sarkar lo la pen political leader atum ta sarkar lo la pen la NGO honggoton atum do anta sarkar lo mugane tum nereng so pangtar po kam lo la pen nang development nang pi hok polote pepor lo angbong Karbi dudun kok ta Karbi arong pilo abadet la sila kan nang pacar bu toy aphan lo ame nang pe kar ke cengar ni pen nang gop op Meghalaya punang tokpo ne tum phan ke kado we pepot lang dun det pun tum phanang po Karbiang long ar luyo si gop op Meghalaya penang tok lo betul ultimately le long le cerai long le cerai be dilo la si Karbiang long agop ben atum Karbiang long autonomous council atum ahoya hinanat lapo unproperly kelang lilidat malapo aning kam litum 1952 51 pen autonomous council cerai det pada phid CMEM MLA MP katu kata Karbi sadi lo seta la development kopilo al ahoya kungat lilidat ahoya kung kilele alam ke lahelo nili kaita ningever bordar kidu komat mahadak ke thirthip thek muchot re muchot atum pen kaching vai kaita ave an la pen halada kodak si concentrate nang me kodak si kopi claim nang ma kaita lang tum lama soabang anengar duma thathe konane huri se lo polotang te hadak disi phan phunji kuri po hajat po halabak elom su pang samria phan claim po lapu athe neli tum mathang mat phuvek lo umwang khutia long haladak hawang khut along kene hala alang tum outpost nang kimlo neli tum thek don lo masin neli amat non ta
kado beta nang parjudu nang neli dam beglo jotson be pulo nang neng thiam hak ngodi sia long poneli pulo bang pharu phomuning ne tum chi sikat lo nang tum lo nordar jong si penap mat dam te potem ne tum ke no pap khile ne neng hang ling khilong ling lo ne tum chi thu chi that po penap nap dik munit thilot pulo tang te nang di sia bang dai sia nang puanan se SP kitoi to ne yang long tu kopi porsi khanduli lapen langkeroi tapat halasona karbino termas konsil pen kopi lo bot la kacing thura sai dingde dat malale Meghalaya government pen haladak nang claim nang kok lapen Meghalaya government tum labang so development pen ke bai ya bang kai ke sampai angkun tu pedet mohat jong alang le tumi posona thak seni tumta su haro surinira kreket thomanikan karbi penar peace committee penitumta senglo nilimethang se general secretary lo Penanda cengwai la pohilo development nalama bangke Meghalaya pele nang claim stame pa claim na pata Assam pele nang pa claim na thadar bangke Gulf of Meghalaya ba Gulf of Assam ku top pedana usi langsut cengwai lo cerai lo la pen claim ta claim lo muthe aphi bang no hejong talang than ni chithan lang ni methang hello general secretary lo ningkan ke thombang ni claim dun lo aphi bang ke ni bang resign lo ke resign ya lama bang kala son lo development alam la langdam to Meghalaya ke kai ta development ke bang nang claim bom arlo nang lut bom la son se theglong lo kanada tok nang ne le tum tok na tok da titi seta asam ke na bang ke thang ta kaching torabar side totally mane aveda khangjang chiterak me lakan kuan sini tum kam kidun po dak ke lasan tokre son claim rit po lason se dambom lo se ne hit be mathadam lason lo 1985 penitum la hemprek perman chesong lo melo chesong nang po konsta me ne mathadam bang lason lo pata ra tum matha lason lo hemprek perman tum chesong chot ahoy bang tum chelang le pulula tang te mua phi bang ngi mani bang ke ni tum pu ing long son ke jusumet pu siap pi jodu mo kala jit so hom long pu chi bor chom na pu la suka pre me alam se ni thai dam long mu hemprek ke long yana hot an mang ke along le bele abe tu dan la sala ma bang non karbieng long ara tu hemprek le hang pu phi sa me hemprek ta hang lai sa me ahoy bata ke cerai ba kenang so halata kolom karbieng long termas konsil pen konsil a employee bang kondo konsil lo sakuri ka claim de tum bang kondo la khadam lo tang kalau dani tum Meghalaya hoy ki do ara tum tapar son ke rong don pharoni abar lo lapen ke langkira ke don pharo sira troxiket son lo lapen ami ta don pharo ni daireng lo lapen ta do langsu la dar son don pharo sira troxiket son abar lo same la sur la rong pli non han ne amen ki yong dam i rong ba se government employee pakai inut ta ave aprang ahudu 1978 79 halang sud tapat inudu langgeroi ta inudu tadong sud inudu no tum thithai lo nona phika ave da khayang lo ave lo kidong ke dam tang tum long dolo sa no phibang ke oda ave thudal lo halada school lugacar le somar pham tamane bihe kacar le somar pham school mesen ko pilo do gopen school school alam lo chata nam ta ning duk me alam lo lage reading o alam lo ladak tapat school punon langero school punon tadolang so school punon school ke kim kram ke to amastor ave abens ave lo atebol ave lo chero lo angha ave lo thang ta ave hada nona da ke man thu bang ke pene war plak tum se dom cholo bi tum se da yoi cholo amastor apanda theglong le lo la pena la school smc puto smc la hai ta thang ta ave lo alama bang ke la son lo ni apatai lo gipu apatai lo ni methang mo se application piro la ke kena mcc tum ba to mec tum ban mane ladak la rong thom jasimet langkiroi tapa laga daiklok rong lo askul non kim ham tame master ave kopi pose ave da lage pini penale ningkan dupi lo la peninu mc le bang ta chichak ta kang po ne claim po la so kam po akam e claim kle la penisini pudam thi bang ke badu sarkar cari no smc poda school management committee podo hada nona bang ke along tin amar ke politics palule da sonte pusine ba matha da mathema hada kapilo ke man
humane wrong a school interested amuni tomba SMCA po a party nang chelar po hala jitu interested ni phana bangke hala MEC pen chingwai dop po amen than per ha amen hang a party mchipi po thang ta lang dun lo athema ame thang a party amuni tomba le lada SMC long pa bibe lodang te hala school pen ke long asang su asang punoha punata hala tum kichu ka huthi dun long lok poke amase laita ala ruling party तुमसे क्लेम लापो थांग तलहाई बंके चीनी दुम दे लो लासो पसे जोंग से मेसना स्कूल में नालेन कर जो मेसना स्कूल योंग से 2% हाल आसाबे रसिका आलांग तुमको चिंग तोरिया फान पने है मेमुचो किम ये फान कब के क्लेम ये फान बंके प्राइवेट स्कूल तो दुन पोला पैसा सब सो हांसो पैसा पुनो बात और दासे बात मासे सों से दुक बम लो तो निली वाटू पना नि long inti sang ho Karbi Anglong Autonomous Council non dobom CM ake hai piliram long hang chuning sita me kirmi long wang lo lapen lamchak chipidikang lo Karbi Anglong along li inji isita Meghalaya phan pidekte lapon chak kalisi Karbi Anglong along le Nagaland phanon mata kapre district phanon sita me inji isita piun e mata pidekte labang sura lam jak hadak rong no stane bang pen nali tu bang no ke chak lo labang sura phi alang li puthot hala da kopini nakamat ha du thuluma hala so lam chak bang ke matha dam lo bulute ning duk me me lam lo pima alang li me na tim kar biang long hoi pen wang si tang roi anta lang tum dam lo la pen la so prang lang tu wang ve prang ke UP khakasla lo kim lo kim pen si chumang tum nak pridak lo a prang hot BOP kim je phan tang aroi long an se silam dam lo ni limina ma se hala so JCB pon lo hala bang su 1 ghonta bagdulo adima klong ki hut hala da ka bang ke kim long le da si aku akaprek adim si cerita chanadim pulo hala so cerita chanadim tak kimlong le desa la karbiang lo ahoy pen kon nakai lo ahoy pen kilometer hini ahoy pen kilometer hini arlo si outpost ke kindi outpost mane BOP ke kimi an lata kimlong le der moti hala dak ni tum GCB pen adoy hoy kache raja phan pura la so BOP kim je phan JCB pen kang klem bom le ghonta lo kang klem tang la se inut chmang chai no review su si phun pilo apa ke MLA MDC la pena KSU tu pen seng halang ko tu ala tum ang ton public hoi pen wang masi ni tum hanang phung phil lo kopi porsi la kim long le polo la tum ki tu abang ke dake disputed area la si disputed area puki punang ya dim amat sekali. Natural boundary pen kilometer hini lah. Lasi dake disputed area punang ki putunji ke right sewe. Seta hala suhut mukolum inut IC police outpost IC hala dak pinangan lam thaman itum dak chisong lo seta unne de lo ke bangke SP pen ke magistrate MDC pen MLA halasut ke bajong halasut pan public an wang paksi ang ton la kam klem tu phananta na plung hit lo seta karbiang long pen te halasut tame karbiang long tuma bangke karbiang long arleng ke the aki hai tuma bangke maduta pinia mi ta halaso lama puthak bangke ningje hai bang ablang hala dak pan kache toy dun amreng constituency pen rat kang wai pon asongja pirina terang pi arul ko pilo hala dak mon hadak arul nangki play bangke mane kiwang ye phana bang sino na bangke amhang sa badel wang hanya de lo hala chuneng alang tung la tim karbiang long pen kiwang de kana phi ke la su puthak ke la solam cha puthak ke kiwang sa wang hanya de lo la pen abirta na hum hede abirta terang hede lo non sale tum hadak warara tum kar igo pilo te hadak ni tum akar ia bangke itu Meghalaya pen development amokhan ke claim an tame karbiang long la pen Meghalaya sarkar ba Assam sarkar pen Meghalaya sarkar atum chingwai si la Meghalaya na epic ke Islam dun la anta mane
mane stop nang po la pen election tam hap kona ki jok dun bangke jok dun long le de Inton nang po Kardu lo te bulatan te penang ana cuma ngarong ke karbiang lo pe kipidam dia development ada deng de me khale pa na development sikede la so lam ka na ho ko so so arong la bangke mekla na thu development ke deng bangke khakasla lo sir lo bamser lo mulaber lo larong clear bangke A to Z ta mekla na se development anta ke deng lo laben tuar kadu kawiang ton anta electricity kadu kawe school anta so clear ben se ang ton development ta nang claim thai te ilun jigi tu sana nusa por puthoteli dihen mo phani ton ji lapang so pit pulo tale tum kijut siang deng ma jigi tu ponang karbiang long ala so ahoya dui kedaya long kwansi development kedu ba kawe malare nali do si chini po posini nan tu pela so lam theba ke chini ponji ning hangi la se nuso break Any occasion na nang litong bang sa tamiladak ajat hairstyle nang litong giklen sining hangling ta long ponji kadu ka veta Clark Beauty Parlor long bang pen nang litong ning ke hangaling hairstyles dami long ponji program hud nani birthday hud nani biya hud hairstyle Clark Beauty Unisex Salon, the beauty that gives you style. Available services are like health spa, threading, manicure, pedicure, facial, etc. All type of makeup and spa. For more info, visit near Central Bank ATM near Iron Bridge, Rongparpi, Rongbay Road, Karbi Anglong, Difu. Lasi anil tu mohon percetakan ngomong border hawar mata ahoy dui hawar Meghalaya kita ahoy dui hawar koson si haladak arah tu kita boma kopuson si kita boma malah solam tu kita cingwai bom cingki bom cetan bom lo nili ini penit arju pun bom lo non nili puthot tapat lapen khanduli ahawar along non Karbi Anglong aham phangasong dupi alang itum lapuson ahawar along Meghalaya tu nangke pen halat dak ke khang do dia phan mata Karbi Anglong government atum ko pi asai deng ma lage nivitum dak studio toblon penan paraki halat ke do hoy aku ke do tu se chini posi nili akai bindoro pibasi puthot chini pondupo non halat dak koson se do bom non hadak ke do bom bang kala sonlo rara tu maning ke ha ke do aning samjini ihemle chiklo ni chechar dak pusita bate ani siang bong pen ani san le cholong pustam ke do bang aning kang sam samjini nono bang ke laso aning kang sam bang ave lasi kadang arat okchikomrem de ko lasi kadang arat aning ke ha nono mana aning ke ha bang la pilo pini pen chot kalida 1972 labang Aron hut pen cenglo halang sorni muhajong pulo pilar ke 1972 Sutro Singh teron minister horsela so pilar bang nang ilo amar se puthola bang ke lasoni kan amar se mopen ron horse pilar panghang erlo KSU and KSC ta join survey ta padulo na 2012 molomalam halang panghang tangde angchin anta pachi phulo pa orlo abeng anta jol haga do report pile labs tame arling ti tum section and number the journalist opinion anta laso ahoy farman ba ke kaita chikuri sai ko lo la se hada arara ninge hanga bang la puhilo la hai ka dogo we hamso tang ho pene ale trin tang ho pene lo proben pa thethera la hai ka dogo we ton era a fransi ahoy bang na paklar chen tha po bang sa ara ning kha thema 1972 Sutro Singh mopen hat jong minister ani hala BOP nang bilo hadak nitum tapat
langkiroi rong pangbong ami arat pate hapu mokarama ning hang bang la sonno apat hada kido muni tu arjiding ulo non pen kali kido kapire kaita chikom brando kope po chumang tung kaita na siksa do ni kanwang ka pimo latuma bang election of ting tala so isu an po je block 1 block 2 bang ni tum chelong vek nang ji yola so po election ang le lutang te kapre gam kleng po late boktere border dai sab tu pasik sam do la pen is son ke chok che bang la plo 2015 tapat along kilometer isi dokai lapu karbiang long arlo latum soil pen kam nang tem lo amas ne bang polis hamren o thana nang kholo thana raso nang pulo o lake soil bada forest keni tuma kam report forest apande thanon pulo la amas se forest atum phan nili phun lo staba sor phan phun lo staba sor bang tanang aphinang pulo o nitum alatum api akan tha action ada person arju thira lo pe person tum tha action enada lo bang cuma tum ke nang claim long lo masala staff tu nang thang lo forest department forest em pani tum phone lo staff forest em tani tum ban thang order ave person tum ke la so duklip nang ko lo yo la so se chikoi sroi ora la tum bo la se ni tum mo pen tal hailam je thang lo pen batai lo hoyalam je thang lo sta me ni ma thada ma bang ke jong si arleng ke the tu ke the ke ding tum EMC am tum yong se claim ni hang he lo tang te salam thi pu sona tha se lo sa ya pan ga phu tum lok le lang lo nim lut se da lang hor lo ki do alang anta chile phaki tan alama bang ke claim ni hang he lo tang te jong he le tum pu se ta jong he le tum than se ta alew da ji mo ka phan lang dung sona tha se epong chejir frate alang ta bede po sanda thase lai ki dinung tai pong pas frate lai kama lai tum ka pu laman ta tini et ti lasi ni tum ning hamba ke lai ka do ko development asosa ke nang pibede ta cho ni tum epok reng bong aphan ki ni tum chuklem bong chupong po mote ki do bang ining sam nang ji ining khir nang ji here re dani o somara tum ta kai ta chikom brom abde nang ji mane nali tumang ke karbiono alo sike doma mate meghalaya aro sike doma chipur thepi rason non nitum bang ke hala 1972 jitu la pilar ke penla lang nam lutang ta nitum ke totally karbiano alo se dolo sta me hala pilar me jong pu inte samu pu san tha se papuglar lo la bang nang pather utere lo la pen outpost do da sta me strong outpost ave ene la police nang big proko la tum thang power ave gari ave motor ave patrolling ave thang ave aso joni sa tum do pusta me do paki hoy thang aja kom ave la tum khanduli ka por sike karbiano pe se bazar hadak do 1980 ke karbiang long pen seda masole te rungudam bong tame 1985 86 banan ke tang ton an par ke karbi pen ke da ke rungdam long la delo la pe lang aprang lam chithan nam ko ji 1972 ahur ke meg khaduli ke do achumang atumta langiroi long se atum vote jok dam dam hasu ke tapat avela hada living driving pudu hada se khanduli asu ta se vote ke jok dam dam hala bang sut nongkula bangaron edu hut nongkula bangaron hutana tumta chini lo thai hala bangso harmon teron pu amreng prai pu ke pu kharmi jirene asa emunit hala tum hala market thayang pu atum mora basor datum pathilo lo phanang song se pathi ma lang long war choilo anpar ke la solam bang nong pru chomang bang da acha jirene bang se la solam pale se anpar ke la tum पुलिस अतु हला से ड्रोन से होलो पुलिस अतु डांग से चुमांग धन नेलो नेट इंदांग पेन अपि बांग के चुमांग मिना तुम बांग के मेघला बिरुलो non nilina karjukan tu nailam the bang kala halo karbi anglong autonomous council pen chengo ini tu kaca don MLA pen chengo karbi anglong karbi khai karbi ham phang song do big KSA pen chengo kaduk kawe ham phang song do u sida mela border kaca rai puthak nali tu bang ko am sida kaca rap chitu dun Meghalaya tum jetia wang po longle ke charaji phan hada ke MLA MSC lapen ke administrative tu mata thur pak dis karbi anglong aham phang karbi long MSC MLA MP atum ko alon tum border tu mana ke charabu border pa ke charap ang thek po ke non ni hin belagani ret polam le nang le tum porat kan dar lu jong ji ni tum hin pan ke charap ke thang nat ave athema
long lagi cerai bangke long leke cerai mane latum border policy making pa jat ave awe ajong se latum long le cerai kom pami pun latum border policy ke cerai kom ma policy tum apply ni claim nang ji nong ke lah ke claim ave nong ke latum bang pine alam dulu tangte e phong wang po ra latum pan i thithini jai te kang po chewa an par ke wang lo wang lo te alam te teng ni lo kapanung tang lo alam te teng ni lo lapong te rat latum wang se tame alle ni tum thelong le lapen wang sa me rar to baning kam sam ave thema wang se tame kaya son dak thak se wang po lam ni char te kang po chedam jui po se jut ko po desa ho piputi border tha Karbi Anglong MSC MLA MP kidam tangan nian kopi pisira ka charap chetu dul lapen ke non jito inci isi ta Karbi Anglong along leke Meghalaya mata Nagaland phan pipi pula bang suket dak tip अब बीजेपी सरकार में प्रार्थना के सरकार बीजेपी आटुम दो कॉपसे बीजेपी भाषा लाम थे बंकार जुना कॉगी आठे अपोजिशन पार्टी फन के अला तुम सरकार अवदर पसे तो कार्जुतम ता अल्ली वेदा जी लासो पसे नॉन गवर्नमेंट के दो आटुम फाना तो पिलो कर दिको non ke doa government lapen dak asong tin du ulo KSA dulo lapen ke nilitum local MSC mata dulo lapen ladak organisation ason sonta dulang kaduk kawe non bit ke du tumasong mata non las MOS ka chetok tang atum lapen ke non ka chetok telang la non sisayar do bom la kenele batum lapen ke PLT atum lai kar lo song lo kaduk kawe song pangrum rapet pendeli ning po tema alang litum border kopi pot sepang ekrang kapang ekrang adi mabangke non neli ka chini bangke la puhelo hadak border along ke wang kaselet bangke alang litum neli ka chini alam lo adu ya hoy kodak mata chini pamimi lapen ke haladak koson se claim nang ma abidia suri talang tum chini ne labang so proof kodak neli kodak sekilong manang tanpo umru kutia long hala BOP kim long le pu anengkan sinang litum tanar judun long poche kor marlo laso che kormar hut alam malang litum chupi klip tek CM tawang lo lapen ke SP tum nanat SP ta cengkilo sita neli akilune wang kening yedu na bangke alam haladak klar dak pen Meghalaya sorta arjute neli ki pula puhelo nang tum pulo disputed area tangte aprang itum isi komison do pime pense ahoy la ahoy bangke itum kachithak mumota neng cheng sam nang ji aku hut ke jontia hills pen khashil panat labang so long le ki pian ta mumota karbi pen tribal so yan neng cheng sam nang yeng long so yan neng cheng sam nang yi puse ke kluyon thom pending dulo je kluyon thom pending det pen se a hoyalam ke cheng wai thulo umro ya pam long se cheng wai lo tangte hala so hut ke nat ta chetong petlo nang tumamunit binong amat si thek muchot re muchot pusi don bor kri nong klausi a hoy ke la ahoy an ke lala nang yi pulang roy suding ahoy bi mesen si rong an tala pu blok tu blok wan nang transfer ke alang tum sa map nang pilo lasin 1997 anen kan ke ngopen deli nang than bong committee UBPC United Border Peace Committee penil tum homri dam lo long ta long lo la helo jo lasi lada ka bangke ki pula pelo norteng doloship andar la pan panarong jirang doloship nong jingi doloship mintang doloship nong lum doloship la pen ke milim doloship andar ko an ma arong blok tu blok wan pan ki pi an ke ladak sin pini pen ke klar dak pen nang tu pan nang pilo pulo la sin anili tu mahin anta ladak do et lo umnem laru modan umwang la pen ke mosloi la pen ke sopo ke teli sarang ko te dak duet la pen hapu hin ta moneli tu malang li tum pen lang et lo la hai tapat lang keroi ta la hai ta dak ta duet jo ana sila hai details la bang soneli ke than pen ke alang li tum ta akang tang alam ning ye dispute bo alam ning ye ne li hada ke pula pelo thepli nat ye ne ke ning ye pusneli pu ante nang tum 2003 anen kan nongpor district Nongpor district ke long hut ne tumarong nang parlu mo nang parlu le nang tum nongpor district amet ke lang tapula awade nombor tu ne le arju thulo tangte ne tumapai non hedjong hamren district long lelo ne tum 2019 ne kan long lo tangte dak nongpor district ne tum khala an ne tumarong nang chi parlu hut nang tum ithe bang nang ne dun ma jela anarong kan parlu long le la ka dispute ria lang nang tum nak punama nang tum nak punde lapen hini alama bangke tangte nonomat nang tumta mulas nai thana dulo ne tumta ulukunci thana dulo non IC tum banghani dulo alang tum jurisdiction pache porre bana nang tumarong ane tum parlu mana parlu le mala nang tum tapu an duma bema mulas nai thana sorta che porlo Meghalaya anat la pun ta che porlo Meghalaya Karbi Anglong anat peneli putulo to nang tum ro banghani du puputa dua pot tang nang tum ko an se khayo nageru labang so long le hoya arjulo la tumta
karek la non ateng si la tumta dulo la pen ke labang suar ni matsineli pulo labang englong asuhian kacilang isilet abidi gila ke klem nang ne la pen charwu nang ne ceng nang ne la pen itum ke ahoy adoi alam kaceng waji pulo tang te kacecok kace theng pen kali inu to bang ke ne kaibong penang theng dab lang penu theng atang lo inu no pak penang thu yip inu thu atang lo labang kali ake me to war pen se cheng wai nang yip pula se nonta lahaya CME matum lahaya MLA atum jong se ahoy cheng hondu pulo tang te alang tuma hem chardon ki kim la bhari akuti kapi gapan ke la bordara bang se concentrate nang lang Meghalaya bordara sona bang ke bang bordar ki pet ye phan bota lun tapi hidi ke nang nam phanta labang so hidi ta jong se long thek rai lo pulote kadu ko we boxes ta pidun jilang la pen ke la tuma phan alun da chitunang ne la so war sai ta bang ke pidet la pen karbiang long pen ke hajat ta wedet la pen non long le ka chi bondo ka tum ke chilang un edu ulang khala hai ke langa war sai ka long le ka chilang thu ga ja war sai phan non ason tuliram rong hang powerful CM alang li long se ma tha hok pulong te la hai akam le klem pute kadu ko we ahoy adoi ke duara taneng samjin ji la pen mon sing rong pi man sing rong pi alang li MLA alang li ke nathu ke MLA nut nat lo la se alang li ke Guwahati se gidudun lo la pen alang li kai ta hala dak ahoy adoi alam bang anu peso ang na ye athene li ke chinia bang ke la bang so ahoy adoi alam ka asam sor ne ye kopi man li ke chinia bang ke hala torun go chief minister arni Boro House pen Chief Minister Office bang Meghalaya ar lukim dat alang tum hala sohut hadak cheng wailo nili arjudun long alang tum ke chi pula puelo la chomanga rong ke do ana jo bang ke yong se nang tum ha pucho pet thek la peng karbi phan pe krotek pulote la bang so lar ke pon thunoi pu bang ka chi pudu ko arlo alam bang la se masam sarkar peng nang pang ekran la se non nili ga chinia bang ke dak ke do committee non nili tum la longri ke thom committee nili tum phom pang tang pe mepo la so committee tum phanang cherap do nang ye ke mupen nili pulo diu phing maslai lo prodip rong pilo Rina terang pilo Rup Singh teron lo alang litum si siam phan message pinang po labang so meeting nilitum na nachepang rumpo lapen hapu alang tum kopia hong gothon do an mahadak Meghalaya ar lu ke du pentan nilitum chengki chengwai po lapen non niligi putu yi ko mat aphan ma border chairman ki piye border chairman bangke border ahoy adoi alam Nagaland punot pu Golaghat district Assam hin punoi Meghalaya hoy punoi kachini dak mate ke thek dak kacheng kidam hai ang thin ki the lasi alang phan kachiki me lapen ke alang ki klem un lapen alang mane aja kong kido mudi nagi English atum pulo capacity da dunagi lapen quality nagi quantity nagi da samoni phansi pinagi yong se ke thek the muni phansi pirong pulo tangte non son exam brapri pulo tangte niligi puye bangela ke Bangladesh charju ai seta phaka phan sera nuri ke thon lo phaka sera nuri thon lo bote phaka sera dor su upujini ne enghan talut ik chok po na hokta chitut idam berat po son senang man piniar ni dak karbiang long lasi lahaya kadu ko we non ke the giding tum anta pini ne liga chuning riji kala hello pini pena mat prabjing nele tum ta committee form pola nele tum committee meeting ke form long alang le tum nang cherap du nang po long le ado ya hoy ka cherai ke le tum polisi du pik ele tum bardak aung ko thon du pik non kile otbo matum ta pina pamata hoy long kimdam lake kene la kem lo puta isi long le ka cherai sin lo la pen ke ladak ke UPD as a kem lo de puta la ta isi lo ila ke KSA office lo de puta isi lo la son pensi cherai bom nang po la pen long le haladak mahadak ke do hoy ke tum ka pache tangun ya diman ke la son selang tum hoy long klem dam nang po lake asuleson wang da pranggi pusinili mathalo itu sama mek nili kadulong alam te jong sila basu kadulong alam yo se hok pul tante je Meghalaya pen development akam nang claim dia phan mada dagarat development ke long dia phan mang ke application pi mana tengang ne telefon isi yong si MLA phan mata MSC phan si lolo pul tante prabjin pen arui pen clear post na mela dak development nang claim dia phan Meghalaya tum karbiang long stane la tum bang serta karbiang long asarkar phan Assam sarkar phan development ke long nun dia phan methang monitung application memorandum tidak bisa me hadak development phan nang lang la basola phan ho Meghalaya ni pen ke mane Greater Meghalaya Asia committee do Greater Meghalaya wala so committee hoi pensi la border mukha an ke development son anta claim po acha longle philang ke nam dun punot lun ki pi punot la Greater Meghalaya la so committee hoi pensi ang ton MP MLA la pen la asong ki do anta me la tumalama tu pi seta karbiang long pe na bangke karbiang long asam pe na bangke apong la so putha lam pale seta mane anu ji den de
lasi neli kai tak pu wer alam lo dom kamukam matchot diffusion matchot pulotang te ato ya hoya bangke pusi dambom lo lang roi le lang kang lem son sing lem bom lo bang hindun bom lo hada ka bangke non kaciplang tho bangke karbiang long ku kacipudam ke therak mise kupima karbiang long pen asim sap thang nat tang de electricity school hospital la pen aputha anta vut anta nono bangke ningkan ke bak dulu vut ta pe pin lo nono bangke la si aru silam ni da tulong nang itu la bakso park block 1 la kirmi mata la bakso wan pung la bakso wara part tum ke wang election ke badu parti banta भूत पीपे bisa untuk macing wa itu maksud lam ke nali piboji ahok lo hala so committee nilitum kiseng nang kok ya phangut ke peace committee pusi netum chihang bom lo la so peace committee pen surprise umang pen tar di kachang mut ame sipang sambom lo adoy hoya phandame la sonsi chingki bom lo boy visita sarkar pen hadak karbiang long adoy hoy phana kacheng ona we pen yok sila so peace committee bang litum nang lelo litum bang peace pu bompo bang long le nang pet bom lo long le nang ke nam ya phan council pen sila to phan isia lun pipo plonang isia long le chiri si tame hidi long le nang ke nam ya phan lak thom bidet po lak thom pipo o ans dak adoy hoy long la solong le kithe ke bia bang ke chiri si lak thom no son se mane la doi hoi long le na pop lo tang te la son si na pidun pop la sino na karbia tum la kichulong le ki long le pen atuman mo ke hidi long le ka chewar du lo acha athe ador ki the si long lok ke kala ador the chuyor po pu thoi na bang ke ador ki kompen nam lu tu la pu son si long le bang ke pi bom lo la si la su ki pi pe da je phana bang ke phong là si apang congress anita congress council ka chipam huta la so policy kisman chingwai lo bahani arle ke the tum pe sita la so a committee ta me no bangke avedat lo la pen puthot la so committee bangke peace committee nang le lo ni tum pu ban si la so committee bang ni tum pu bet lo la sonon bangke akka a hoi ka ching thor ame la son sin tum non seng tholo la si nang ke lang thu the ong lo amasila akap wa mahang pa thek no ne tu la sinot la so akap na bangke ne tu makimang bangke jongsi tim kar biang lo tum chuneng alam chak nang papleng kle pro tang te sarkar phan ta me ne tum non bangke chi peklang nang kok po vut pipe la pen vut pipe jot kali jongsi mu suluk sudak ta dukok pulo tang te alang tum sa dai che nang ada jalan kumale lasi la bage kirmi rak kamathala hala dago si iltum langna pulotan te karbiang lo termas council arlu kitu department thongkep dolo ala ESDC tu kache song pela job 1995 itu MOU je tok lo pen kenon ke MOS dolo se MOS implement alo ne la bage gopelo ni kompensation chini pasame karbiang lo apha furgi mos langna pulotan te department thongkep du hala department thongkep hada ko pipia department and development se dolo da development of thak je thanda bu te ning duk me alam lo lang ke junga war side lu nang ji to war ave electricity ta ave la pen road and communication bang ke kato ka ve kar biang long rata theklong sa ki juna lang pini ki juna lang ta ave la pen me khrea hin lang dam lo putang te lang hepen ha hem hong tu anta cement se bangke plaster pet lan se bangke development ki klenti rara phan lan se hubjai ti sera karbiang long a sarkar tumba asam sarkar tum bangke lai hui me ta me lang ta me tuar ta me no hok let lang dam se ta sam khida thenglong le kijut si nang li karbiang long ham phang do ana phan la pen ke karbiang long termos council mate itu ke cheto den MLA tum phan kijut si ini lah kan, thomang bong kubusidang le budi. Kijut si karbiang long hampan kedan lapen ke non kacari bom a sarkar DGP sarkar
alang tong phan ne litum kachuning rikang tung bangke neli akahoi akomiti hoi pen kachuning rikang tung bangke pini pina pamat khirnia long tame hadak khakasla long police station alang tumina nang kecicak alam nang sipa pleng nang po lapen mukro long abang ta BOP halan pini pina mat na implement pivek nang po lapen forest department mukro long bisita haladak thirenge bare lo DFO phanta la so lama putha palelo lapen ke ranger phanta khironi re amdar sipuri lo ranger phanta bare tuning rilo je hadak kidu a forest atong phan aba hatiar ang ong nala lapen muni ra thai na ko ong nala non ke chumang tam pa ko thang ka thipir na gre to besa ho kijut si theni la kan phetong kar biro kan mos kan sala kan ka do kawai ham phang kar biam phang ni dai no ka bipin pu mate ni dai no ka bi khang ka te song pu na bang so parok ka song no pikar bi long ala janang ni puji bordar puthak la bordar puthak ne diki puji kala hello non kijut si alam lo hadak bordar jong si mesen nangi lapen bordar jong si kedu karbiatum kaita imahang klar dang dangji lapen hadak ahoy adu jong si alam abe pinagi bote munde pen ne liki puason la karbiang long akethe akidingatum pini pina bamat la bordar phana bang alang tum mat hawet initiative enra la bordara hoy ke do tum phan alang tum non nang li dang hangason nang phara pe pe ke sung malang le tum chinira ki sung an meghaloi pen ateng ke undun delo athe bang ke state penak dak ke district penak la sisata district long ya kong do an alang li tum tangka poisa ta me chu thap thera la ahoy adoi kapithir ya phan nang klem lo pulutang te la ke neli tum ke neng samlo la pen non ahut asonson alang li tum isiwera sarkar ke do dak Karbiang long ta hadis pur ta hadil hita ki klem un ejia alam amat sawi lasi laso alang letum ki klem un hujong se karbiang long ta alam an ye chot public amelong lecture mari chot inchi sita pekpe puchot arniwang hapu bang ke nang kon bom pulotang te theng pia rong le chiri ke yo yason a theng pia bang chisak nun luna chiri bang te lom bom po muga theng piklang le det po la po si prap jing pen ke thom makam klem nang po isia bang Meghalaya Epics kuman mat mak edu pinipin pen inquiry la election branch pen bang si la nang check nang po la pen hapu kedu an pachi withdraw nang po hinia bangke Karbiang long arlu kidu yitu kumat ma Meghalaya abe kedun ke klem tap atumaphan la tumaphan bisar serak nang po la pen ke thom bang ne ligi puji ke bang ateng le undun de seta ahoy an na bangke Karbiang long lang po asin nang cibi serak nang po tuar punon lang he lang cheng punon electricity punon la pen ka asona department punon ta ahoy along sibi nang ji la pen ke ala Meghalaya sor nang parlu meme mate hem nang kim meme adim an ke hadak ahoy ke do tuma Karbi jong si hem kim daming tung hadak du daming tung pene beri betung pati daming tung puta non ke do bo Karbiang long autonomous council at latum nang cirap nang po la hello nili puji rompi sama Hanin pen gipuyu bang ke Karbiang long mer cipulo asong dupik kesi tamho pada tum arlo asong tum tamho son dupik tase hada ki do Karbia tum phan aneng pa plije phan bati isi awareness program son nang tum kese hui pen stame langke roy son arnisia program nang dia son te but asong atum stame non ke lang tum sarkar ding le do reading se do lo stame na tum tawang pa hada Karbia tum aneng pa plije phan aneng pa thiye phan program kaprek program mission program nang bi asonte lason atas kaprek song do na tum nang tum cheng waira hada kichu ki junang tum thanang ne nang tum yung sada program nang bi neng hang blo tamte ni tum hanang chitta mo ni tum arrangement ka do ni tum nang rab dunji rat do stamen nang chitu pan nang rab dunji snai tum lai kaprek program lada long lam ki bi chot kali hada atok ta nang bi asonte ada long lam ka ne kan bang tapne youth festival tam ho pitne sandu pikji stame ha bordar long ta sonthon tarthar na tum kese hui pen tame arlo song hui pen tame na to hada arong so tum pa hada ara so pa ning pathe pan tum program jat program nang bi pen si awareness bordar long song se tum Karbia tum isivet ki do thegi pan unitedly kisung song se chirat thegi pan pena langroi song se pena kisung ru kok ta se kosong se Karbi tum chitudun pa thegi pan chibong na chichok nang pan kale mot hada muni chitok par lo tang te si ara hidupo isi aning chithidupo rason se lihin pen mathana lahalo pini nilikat doko we phan Karbiang long arar phan Meghalaya ahoya kung ke do arar jom kisung ku pipima kapachini darje phan se li studio long bangke thoba bang puan johang lo
alang litum han klar dak pen border ha war long ke tu ke sung uthake litum nang than pachini lo pen ke nang sot hala ku pisikle nai ma puthake alang tu mani anu tin sabe ningje lo nili pen ki puji bang kala halo de Karbiang Long Autonomous Council la pen ke atum pen bor isi Assam state mate state sarkar phan latun ajak kong mate alang thiela chepap ponsi kosong si borda ka cerai thegi ma lagalang tum lam thera pona pola pen ke peklen di phake bor inan ko lason si bor e polante ini tum non ke hang autonomous council non tum chehang jo asik sidul muarnisike sik sidur pu chehang chot am chot po along le udet po muarnisike autonomous council autonomous state ke hang ko lisi kelong ke por bage Karbiang autonomous council along lisi udet po lasi akethi mateng hoya ti chot chera anu tisa tabe ni claim lo pu paru ka ki chora alang itum akam pen ajam pen alam pen pache ton pen jok si ada claim no pula tante ki wangi yang arni itum uwi kimi itum border mate ahoy pata ke mat hajok proji lasi nili kat news pen nili ki chapapon alang itum han puthot nili ladak alang anak kai lu pen ke airport ka hai bindoro ki phasa nili chorulo lapen ake hai longsim bi alang hanta nili chorulo lapen ke ake hai borsim ti phasa nili chororo nile bangso border puthak or so border issue bang nili ladak le kang tong kok kali puthot le tum chethek thulongji lake Nagaland asor kosonsi Assam lapen Karbiang Long ke petma la bangso puthak sa nili puthot hala daga border lo ke do tum hanili chuhang konpen nolason chingki chingwai ponji la se pini sigje dalam the border issue mate ahoya dua issue sigje dalam the bangke pini ladak sing to nikol karo